কণ্ঠত নামৰ এটা বিশিষ্ট এটা থাকে ন যে নাম গোৱা মানুহসকলে মাহঁতে যেনেকৈ গায় মোৰ বেলেগ এটা কিবা ওলাব বা তথাপিও মোৰ শিকাৰ আগ্ৰহ বায়াও নাইছে किस माता की जय कौन माता सुनाई नहीं दे रहा विष्णु माता की जय हिंदी बोला जय त्राही देवादा मोदर जागवानंद दीन दया खिल समी কি কৰিছে